kublai pi baro naga Don Bosco Media Network nyawan rash pi ki kubor niam kejela jong katayo bo ar jong benai nailar arajar arpusan. Kimat bakong san hakani katayo kilong. Kiminta arspa san pautam hake annual retreat ke Singrang ba Muslim Parish. Yo nongkit kam bethamai ke Singkenthei Catholic Muslim Parish. Bat shongshit ke annual sports ki Samla Catholic Umron. Bat mintangin pa siya ki kubor ba kampanya. Balat arspa san paungut ki rangba kila shiminta ha ke annual retreat ba arsngi jong ke Singrang Catholic Muslim Parish ha ke kendai bat shipotrik unailar kabelalong ha CFC Hall Umsning. Ha ke sngi sedang kendai terik Lapediang ngobhai kirang ba baro do President Keseng, ba Steining S. Nongbri, bat Reverend Padar Staibok Wajuri ulalong unong hikay unong sneng nong kraw. Kirang ba kilay shiminta da kajing kemen, kajing shongshit bat kajing rehem mensim, hagini ka retreat, kabalay lumlang krui ye kirang ba nakidong bat kikentot jong kisan tadi kisap district jong ka parish baro kaway. Haga shiphaw tarik unailar, Reverend Padar Alphonse Lingkhoy ula ay kijing batay bat jing hikay kibasan ibha halor ka kamram kirang ba haying asem hakabalang bat hakiim lang salang. Lapin po pinping ye kini kasngi da kamas bakot da usoblay Alphonse Lingkhoy ubala parya jana ye kaktin jong ublay kabala pensyo mensi ni kirang ba jong kani kaparish. Uba wen madur General Secretary ula ay kajingkren kublay penway ye kini ke retreat kabalakut da kajing edisha shipara shwaban yapra shalaki ying kisem bat kishnong kithaw. Ting ni kum kilong pa ngar mo de kilong pa ngar kilong mensil kilong pada le kitchana ni kum kilong pa ngar la hablang ni semua ba ni kilong kena ni cuman suhe kilong pa be ni klep ngilong kena teng bakal kita menjadi syudong lah dong ni dong yang ayat limba na jinglong kena nata katao abang i bagi pun di bakla hindi ban maaf ya ki kumbaga sang ong ada ublay ubo jingkeni ki pop jungi mano bala panin takadaw misa rambe ublay patong ni karam tu pila ban sai kau jisu la sai ke pop jungi ini berken mau bagi saram ublay nilong kinong pop habagi kun ki bakla ki kun ki duna patong banga ala biang bet ngau de pa biang bet perfect dalam bajanai kumbau kupajong mga beneng bajanai uji su hot yang ibangilong ki bajanai nengin lo ki bajanai ni ay persama lang ki bajanai dan ki bajanai ni dan muna ki bajanai kipong jupa klasu hano wan sakma nginai award ngambil pak presiden yang senadak award nginai ngin pengkumpuran yang nono kupau balong bajanai upang jupa klasu kakabau keren kita ini keketian di bumi nak ke Bible suk mapi di betul suk mapi di bayam dan kita kipaki bajanai ni ku akan pengkup burung yang kipaki bajanai dan Ustaz anda yang bagi kun kibaklah kelok keloklah dalam tim lah benar kencang sembrang tak penting sebenar keren amal belai bolong lupa janai ini kunong itu dalam dia di kalau orang itu kalau bentar kamu le lehi nanti lecet tu lehi kata mana penting ilang bentar nomor bang ilang kibajana handai umdan manum no bala akan long bajanai tang ublay ulong bajanai ni persang lang kibajanai ni haban persang de manong okay ublay long bajanai ngam de bajanai to relax and to enjoy it namar na de bapak lang cuba kelarang terus ni di suwong pilong long kibajanai kumbau pa jong pilong bajanai Matius tentang pasan cakra nang tak tahu haka jengya de jong iba ublay hindi man tip pagilong kibadok naman ngilong ginongpop. Ngiyay sa adok bay naman pagilong ginongpop. Kani kita kejingdok hakabay dahi pag-ublay. Naman ngiyay sa abay hakapop. Kapop
dan begini. Ngindang saram be. Mentang la perang la im jikin pemai, tang sibit la baklade. Mentang la bat pemai hadir baklade. Tak ada lagi kun di baklade kun di duna. Beni la kejing ye. Senen la kejing ye. Keren la kejing ye. Ikun abakado ikuatan kejing ye jong ba. Bagi kun di bayo kejing ye jong ba. Kim dan kami kejing ye beri. Pakistan sangat bahag minta kikon jeni la penhe pensang lagi internet. Walang bilang pa ang minta ke mana belum bilang pa ka Instagram ka lang bilang pa kikon jeni ka YouTube ka lang bilang pa kikon jeni. Walang bilang pa mapi ada pin im nakaktin jeng bele tak daw tak sing ini boleh tanggap tin jeng bele. Kesenjuk Sengkenthai Catholic Umsning Parish, ha kendai terik unailar, kelejit nongkit kam bethamai na kebenta kisnem trekam arjar arpusan hadu arjar arpupra. Kini kilong kinongkit kam bethamai, Presiden Kong Mardilet Karnayor, Vice President Kong Laurencia Walang, General Secretary Kong Margaret Nongklau, Assistant General Secretary Kong Brigda Kharjarin, Treasurer Kong Aljiba Nongrum, Pastoral Secretary Kong Gladys Lingdor, Assistant Pastoral Secretary Kong Violins Imyong, Decoration Secretary Kong Rosemary Kardosau, Food Secretary Kong Kathleen Sinkley, Assistant Food Secretary Kong Genesee Limport, but Shipongut ki EC members. Lepen po penping hakini kesngi dakamas bakot na Reverend Padar Edward Sten, Assistant Parish Priest, ubelongru Spiritual Director Jongkani Kesenjok. Kirang ba balang, bat kinongelam keseng rang ba, ni kisantli kisap district, kilay don lang hakani kesngi bakraw jong keseng kentai. Uba Carlos Kharkongor, President Kesenjok Kirang ba Catholic Archdiocese, ulawan ban pencngan hakani kesngi. Reverend Padar Edward Sten, ulapan ko bori kini kinongelam bethamai hakini kesngi. Kakong Mardilet Karnayor kala ay kajing kublay kelum ya baro kibala don kti ban pen kraw ya kini kesngi shwaban penwai ya kajing yalam. Yalam bethamai na punta kini kinongkitram bethamai jong ke mayong season mayong agar san doa ia terhun untuk dimungkinkan untuk senjuk disebutkan napor apa Malaysia ini didoai terbang nak berjugi bagi dalam dia terus dia terus kebalan bandong profet bandong tinendo bandong kita berbeda kahima berjuang leh jadi doai bandong terjadi ini dalam wahai ini dalam kecil ini kesetujuan kecil mereka kecil kurang bahagia kata dari kata ini ada bahasa Korea kita berdiri itu kalau mereka di ruang yang berbeda bahwa di nomor itu sabun yang indah dan tentang tiga hari yang berani semua
yang government pada antara central government pada state government kemudian juga berparti hubungan yang kabinet itu nanti saya ketemu presiden ada yang governor parti presiden yang governor pan kemudian yang kaji maksa itu juga kadang-kadang sebagai kata ada yang berkait sama-sama kata ada yang berkait sebulan atau waktu itu hidup kamu dari maksa hidup kamu maksa hidup kamu klaim cepat hidup kamu klaim yang belah akan publik akan klaim kenapa kita mendapat yang kita mau hidup dengan kehidupan bersih dan kita jujur naik lebih arah bakatin pada institusi dan sekolah konsep nama kita adalah sangguan Indonesia bermain hal ini sistem kebanyakan acara perusahaan pada acara buka nanti pada jenosnya jadi jing rei lang jadi pada jing lumayan jadi seperti jadi rasa belum yang dapat diskusi kemarin akan dijumpai Paris dapat berbeza dan bertanya dari Paris dibenarkan dari datang report bagi ini suatu instan yang ini jing bersemangat pada teknologi yang akan berubah ini apa pada persoalan bagi siapa dari kepala kuat bagi persoalan taksi mana step mengenai persoalan yang lebih normal lebih baik buat kelas step kalau straight kalau pelan pada nilai sabdong jadi buat itu dipakai hal-hal yang terjadi Hindu tidak ada terjadi Muslim tidak ada terjadi ini Islam tidak ada terjadi tanpa ada perbedaan dia makin ingin mulai Henry kajian dengan berlomba makin pilom yang atau kebobot mengiwan teten nilongku bagi semua yang dibahas alenti memakai jumpai wan hasil kapuno nilongku bagi semua yang dibahas ada usia minggu mula sirkesi yang no dan nilongku bagi semua yang dibahas ada usia hidung diinjek di kejap usia ini telur no dibahas kata kita tapi terlibat Islam lain bersama setiap Muslim Nasi kau lah kasas sementara nah ya pun pada sama ini ngomong lagi yang sama sudah tapi Kasing Samla Catholic Umroi Sub-District Kalapelong ya ke annual sports beshisngi haga kendai terik haga balawan ban shiminta digi samla nigi balang shnong haga ni gathai. Lepli kini ke Lumpung da uba daman bait lamari MLA ke Umroi balasenran da uba pidekar rang ba shnong bat usamla Precious Madur Sketri ke Seng Samla bat kruirurui ki samla ki hebret bat kilong kemi kilong kpa ki bala pinchong shit yakani ke Lumpung. Kajing temu jong kani ke Lumpung kolong bante asong ye ki samla shinrang bat kinthei da keminsim ye iet kum shipara ban ye treilang habaro ki kam ki jam jong kabalang ban pin scam bat ban pin jeliu ya kajinget Catholic hashnong athau. Kinong job ha kani ke sngi kilong
Haka football shinrang lara di kisamla keti, haka liang ki kenthei lara di kisamla ed. Haka jingetan telai shinrang la job daga kenhon na tangling, bat ko ed na kaliang ki kenthei. Uba bandari rintathiang ulawan kumukongsan, bansa mi ki buskit haki kenhon ki balara ya kajingjang. Ngai kublero i chairman bapania igani ga program aga jo ko por idero i president jongani ga sub district umroy iba have person ibla phone la pha la ai nga invitation ngai kuble iba have bapia don ni ga mulsem man khod nga kumro yanam jongani ga than ga dong amale bila khod nga ba sultanat e hero bandon kom kini ki jat program lamar ki bon sen kim jo long le ni nam jo sakhur re kom kini ki jat program hoy ja kowe kaliang dangi pej ba ki uniform ki rong uniform football ki phong ki prepare ka i kumbaga ka don kanja tournament ne ki kanja tournament ki ba kham hai ne ne ki game ki ba kham hai hanri ka dai be ka singi jong ka annual sport meet jong ka sub district sundunan ne Kita seberat apa lah Ramadan. Kemudian bersama sesuai. one miss. Dan surnekon berar. Untuk penyelenggaraan yang akan berharap.
Bat dakini ki kubor, ni lapoi shi kebekut jang kini ketep kubor. Ni ai ke jingket bok ket wiang ni pi baro, bat bapindon ha ke jingkot jingkia, pin chat pin klan. Ni kerpat ipi bela dodon ki kubor ki baja ha ki parish ni ki shnong jang pi, bapin pa na pentep shangi, au teu number badon na ke screen jang pi, kenang bingdang la ban penmi, man katayo ki kubor niam kajela. Keblai shibon ublai unkur kui pi.